Tuko na Jeff ambaye ni the man of God. Nataka atuambie siku ya leo imekuwaje? Mahali popote ulipo, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. So kama vile mmesikia, mimi naitwa Jeff, nashiriki kanisa la GOA Mara Daima. Na naweza sema kwa uwezo wa Mungu, ibada imekuwa mzuri. Tumefundishwa nini leo? Leo tumefundishwa kuhusu kutoa mioyo yetu katika sifa na kutoa sifa na ibada kama dhabihu iliyo hai. Tulikuwa tunafunzwa kutoka kitabu cha Wahibrania, mahali ambapo wale Wanaisraeli walikuwa wanaongozwa katika nyimbo, na zile vita nyingi ambazo walikuwa wanapigana, walikuwa wanaweka wana sifa na wana ibada mbele, maana walikuwa wanategemea nyimbo na ibada ikiwa kama ngome yao. Asante sana. God bless you. Wewe ni mtumishi.